Muthuji wa mantu jage siasa Oscar MUTUGI norite thirikari ya kaunti ya Meru itongeretwe ni ngabana KAWIRA kumira na kurita kaju kao kiri gucua Kioto kia MUTUGI Daniel Sniper uria woragirwe ni antu batikumenyeka. Nkuruki MUTUGI augite giki ni kigerio kiri rwangi rwa nthikiri kuona kwethirwa bakagwata baria boragire Sniper, akiongera augite KWOMBIKA Sniper oragirwe kenda gukiria baria bakumeneeria thirikari, akiuga kwethirwa ni ubange bakagwa NIUNTU ni antu bonthe bagetikiria uria thirikari ikuthithia. MUTUGI kare na riboti eje. Is a county nandi that is eating its own youth. Ito KUURIA kinya executive ya county ya Meru itongeretwe ni Governor KAWIRA Mwangaza bongera kazu kao kikiriro kia Meru kiria gikudemand Kioto kia Sniper kioneka. Ni migambo ya Oscar MUTUGI uria ni muthuji wa siasa ja Meru akiaria nyuma ya ntuko kathumba chaiku kia Daniel Benandi ujekene ta Sniper aria kuga kaunti ya Meru no kekuria mbeu mbithi na nandi akiuga thaiji no ka Meru bategete rwangi rukaria ruria rutongeretwe ni waziri Kithure Kindiki na rwangi ruthuji kuona kethirwa nja ya mutigere Sniper ekona Kioto. Ngwitikia kariba Meru we very encouraged miario ya CS wa Interior Professor Kithure Kindiki akiezana akikisho ati baria bethiritwe bakiusikana na gikuo kia Sniper bakethirwo bagikirwa njarene indi turikane turia kariba Meru tukambiria kuigwa kwikyo gikuthithwa twambiria kuona antu bakiarraigned in court. Handling ya investigation ya blogger Sniper ni litmus test ke ndwangichio karia DCI ofisi ya Director of Public Prosecution tona uria kesi hizi ika handled nio ikauga kethera kui confidence wananchi bakethirwo benayo the investigative organs na rutere ro prosecution na kinya koti. Kingi kiri Oscar ariuga no kwithire iku kia Sniper kiathithitwe gutuma antu mwakiri baria batigwitekaniria kana baria bethagirwo bakimeneria thirikari ya Meru. Death ya Sniper kana assassination yawe ithithitwe probably nya iri send message ke baria batiku thikanira na thirikari kana baria bagu criticize thirikari. It's unfortunate niontu itwithiritwe twina thirikari nyingi cia county before twithiritwe twina thirikari ya Peter Munya na ari na critics bawe na ari na antu baria bataigana wanwe na bamwira mantu jatigwita bwega ikwari na governor kiraitu murungi na antu ibare baba ingi bara bamopozaga bamwe bakamurumanire inya na family but tutona kukinyete point gutuika igukugwetanirwa ati utongeria no bwithiro bukiona option silence antu ikuraga. Muthie Oscar ariuga ukeja kwithira ni ukuri ni antu baingi bagata moturo jao ni untu baingi ja Meru ni baregene no tongire bwa thirikari ya Meru na ukeja kwithira ikune kiondawa baingi bantu bakambia guchwa ntaira cha kwirigeria nontu tukezi kuga ni onjire kazukua for one ni antu baingi sana Meru hizi pate kuthikanira no tongerio probably kinya bo national government tutirona national government decided na ndino muntu ate kuthikanira na President Ruto kutuika na ndi kago silence ona njirera tukuona nio igutumika. Number 2 kinya baria bongwana bo bakwithirwa bakigwa batikuiganwa na thirikari na ibakwaria na opinion ciao ikaumara bakeza gukinya point gwatuika ibakuigwa zeka ukaria butingani kana justice itikuoneka kakumbana ndi kwambiri kugia confusion ni untu bongwa no bambirie guchwanjira ciao cia gwikaria ikio tumie kethiro very necessary
gikuo kia sniper kira ki very unfortunate kithirwa ikia mwisho ndene ya Meru, na justice lazima yoneke through baria bongwa ba organizere baria bathithirie abductions baria boraire na baria ba financete bonde itukwenda kuona bakijukirwe tagari kiripotera nteto cia wero wikendi riakwa riitwa ni Mutugi Kare.